Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Hud. Ya. Surah Hud ayat ke-20. Ada Maci Ramla Abdullah di Malaysia. Silakan Maci, dimulai. Ya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Terus ke Pak Ustaz. Iya, Maci. Terus. Ayat 21 ya itu ya, Maci. Ulaika alladzina khasiru. Ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ayat 21, sekarang ayat 22. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Kemudian Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kemudian Masalul fariqaini kal a'ma. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal bari wassami' hal yastawiyani masala afala tazakkarun. Iya. Masalul ujung lidah. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri wassami' hal yastawiyani masala afala tazakkarun. Kemudian Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا Illa basyaram idgham biguna maci. Nyamber. Illa basyaram misalnya. Ya. إلا بشرا مثلنا Ya. lana apa lana Lana, Ustaz? betul. Illa basyaram mislana wa ma naraka. Ya. إلا بشرا مثلنا وما نراك Wa ma naraka. Rohnya panjang. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا Aradiluna badiyar ra'i. أراذلنا بيد الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما Fal. نرى Ya, wa ma nara. وما نرى علينا من فضل بل نظن Bal وما nadhunnukum. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي Wa'atani bukan watain ya, Bu. ya salah Ustaz. Iya, iya. Wa وآتاني rahmatan min indihi fa'ummiyat Min alaikum indihi ada hi-nya, Makcik. min indihi fa'ummiyat alaikum anulzimkumuha wa antum laha karihun. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmah min indihi fa'ummiyat alaikum أنلزمكموها وأنتم لها كارهون 29. Maci. Ya. Ya. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Iya, terus In ajriya bukan inna. in Ajriya. ajriya Ini lagi online. in 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 ajriya in illa in ajriya illa ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahu innahum 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 mulaqu ya innahum
ملاقو ربهم ولكن قوما تجهلون. Maji. Ya. Wa ya ya. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Ya. Pak Ustaz, suaranya kepak. Ah? Pak Ustaz. Suara Pak Ustaz apa berisik? Terus lanjut Maci. Wa ya qaumi. Maci. Ya Pak Ustaz, saya baca. Ya, silakan. Wa ya A'udzubillahi wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana biqaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana biqaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Ayo Makcik, terus. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum In afala tarattuhum. Makcik. In tarattuhum. Dan hilang. In tarattuhum. Diidghamkan. in tarattuhum. Iya. Saya nak ulang balik Pak Ustaz. Boleh. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi Minallahi. Minallahi in tarattuhum. Iya. Afala tazakkarun. Afala bukan fala ya Makcik. Afala A-nya ketinggalan. Afala tazakkarun. Diulang Makcik. Afala tazakkarun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Kemudian Wala aqulu lakum indi khazainul wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan. La yu'tiyahum. La yu'tiyahumullahu khairan. La yu'tiyahumullahu khairan. Ya, Allahu.
Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh zalimin. Ya makcik. Tadi ini. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu inni malaku wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim Inni idzal laminaz zalimin. Kemudian Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'uduna in kunta minas sadiqin. qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Iya. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu In arad bukan arad. In arad tak. Dalnya hilang. In arad Ya, tuh. salah Pak Ustaz. In aradtu Dalnya hilang. In arad tuh. Dalnya digomkan ke tak. In arad tuh. In aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Wala. Tadi Maci yang ini ya, Maci. Ayat 34 ya Maci. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyuwiyakum Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Kemudian Maci. Am yaquluna iftarah
Qul iniftaraytuhu fa'alayya ijrami wa ana Ijrami bari'um. panjang Makcik. Ijrami panjang. Qul niftaraytuhu fa'alayya ijrami wa ana Pendek. bari'um Wa mimma. ananya pendek. Ada sifir. Ada sukun kecil tuh. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Pendek ya Makcik. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Am yakuluna iftarah. Qul in iftaraytuhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Kemudian. Wa uhiya ilai wa Wa uhiya uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is fala illa man tabta'is. qad amana Qad panjang. Illa man qad panjang. Illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumik illa man qad amana فلا تبتئس بما كانوا يفعلون wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا innahum muraqun. Kemudian wa yasna'ul wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumih. Ambil di mana ya Pak Ustaz? Min qaumihi. Boleh min qaumihi sakhiru minah iya. Qala. Boleh, ini al-waqfu aula di sini berhenti lebih utama. Qala in taskharu minna qala in ikhfa Makcik. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum pendek. kama Fa inna naskharu pendek Makcik. Fa inna naskharu minkum. Fa inna naskharu minkum kama taskharun.
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يأتيه يخزيه may ya'tihi matabi من يأتيه عذاب hi-nya pendek may يخزيه ya'tihi ada hi-nya pendek من يأتيه عذاب يخزيه من yukhzi يأتيه من يأتيه عذاب يخزيه wa ويحل yahillu عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين زوجين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا panjang وما آمن معه وما آمن معه إلا قليل. Iya. Maci. Ini ada hamba Allah dari Singapura menanyakan paket lengkap apa aja, dapat Quran warna, Quran tajwid, dapat memori 16 GB isinya lebih dari 150 film pelajaran tajwid dari dasar sampai mahir, ada diktat 4 buku, ada ringkasan 2, buku tajwid 1, DVD tutorial 2 keping. Semua itu infaknya Rp850.000. Dan kalian bukan membeli tapi menyumbang pesantren kami berikan hadiah semua itu ya. Mudah-mudahan itu dikirim bisa ke Singapura, ke Malaysia, insya Allah bisa. Ongkos kirimnya tentu ada, nanti nggak tahu ongkos kirimnya berapa ke Malaysia, ke Singapura, nanti ada ketentuannya. Baik, Maci tadi sampai ayat mana, Maci? Ya. Ini ya. Hatta ya, Maci. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa amruna wa farat النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Terus. Ya, terus Maci. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
inna rabbi laghafurur rahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Ini ya imalah. Asalnya ro jadi re. Majreha wa mursaha. Bahkan imalah tuh banyak. Tapi kita tidak baca biasa. Kalau belum ada ilmunya jangan coba-coba ya. Kayak waduhe itu dulu ya. Ada ustadz yang membaca itu. Tapi kalau nggak punya ilmu jangan. Cukup waduha saja. Tapi di sini Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian Maci. Wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhu ibnah. Nuhunib Makcik. Ada nun iwad, nun wikoyah. Bukan nuhubni, nuhunib ada nun kecil. Ini ada ilmu tajwidnya ya Makcik. Nuhunib itu nun iwad, nun wikoyah. Iya. Wa nada nuhun ibnahu wa kana fi manzilin ya bunayya raka. Untuk 1 bulan. Seminggu sekali. Ya bunayya raka. Ya bunayya raka. Macam pasal. Ya bunay yarkam ma'ana. Kapnya hilang. Ya bunay yarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kapnya jadi hilang ya, banyak masuk ke mim. Ya bunay yarkam ma'ana. Diidghamkan. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya arkam. Ya benar situ ya. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Kemudian Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la asimal. Qala la asimal. Ya. Qala la asimal. Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Bagus. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Ya Makcik. Waqila ya ardu bala'i Ardu bala'i Makcik. Waqila ya ardu bala'i.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء Wagidol. Panjang Maci. Wagidol. وغيض الماء وقضي الأمر واستووا Wastawat. Ya Maci. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود واستوت على الجود وقيل بعدا Judiyi. Agak susah ini Maci. Daripada mana Pak Ustaz ambilnya? Dari wastawat boleh. Wastawat alal judiyyi wa qila bu'dal liqaumiz zalimin. Wastawat alal judiyyi wastawat alal judiyyi alal judiyyi wa qila bu'dal liqaumiz zalimin. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي Inna bani ya ulang. Inna bani min ahli wa inna wa'adaka Min ahli panjang Maci. Min ahli panjang. Min ahli wa inna wa'adaka al-haq wa anta ahkamul hakimin. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Ini agak susah Maci ya, diulang-ulang lagi. 45 dulu. Nanti kita teruskan. Alhamdulillah Maci, kendati pun agak siang, kita sudah masih bisa belajar ya Maci ya. Maci sudah pandai, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.